5 to itakuwa tutone ya muntu kinya wotwariria ki twaria na endo beto atori beto au ngarine athina ya rwangiro gima bamwiri ndeni akaunti ya Meru nionekire kwimba bo kadhaa no kucheria kinya ugen na miario ya munini wa gavana urethire akiara kiontobu na uamantu ya tebui araugire kutina nkanja kwina thina rwangine ruu no tukinya nyuma ya mbunge akaunti okulukia mbecha cho rutungatira ontobu botethire bokioneka kwina location ya million maneri ye 211 million cia ko promote aritingoge betu ba county especially baogima bwa mwiri baraba ko take the lion's share in the county workforce neto batere ko ba promote kwina 100 million county government ya Meru again through the county assembly ba setre aside cia kuandika mandaktari mutumantu ethingia akiwa nende aritingwero angine ru ne bakubatara kwithira bakithikira wa kiriro kira kiri Meru at the moment ikiriro gitonekana ikuobira a Meru bakwite thai masibitari na yetu ni ikuobitana kuonekana in the history ya Meru orayonerwe ni nonto aritingoge beto bai ngogene tora kwina agreement yora tukategera welfare yao teora tobere itenere tukaba promote teora tobere itenimbi imekakati ere kotobangi tenekenda tobatethia kana tuthikira grievances ciao ni koti to tumira tathirikari kulazimisha muritingoge kwithira ari ngogene. Kamiti hii ya giogima ndeni ya mbunge akaunti ya Meru ikilazimika kulionga chibitari nera nene buru akaunti ya Meru niyo ya Meru level 5 arayaugira kwina thina nontorigitani bamwe ni betere ritaya na bangi gutigana na ngui noti bangi baomba kwithira bakiandika wa clinical officers na mandaitari kinyabo batekuo nurses ni bala itaile nurses 28 na bangi bari saini bana ndagitari kinya tote kwariria ke ndagitari na clinical officers unto nurse niwe mono ukaraga na mwaji throughout kumuthambia kumuandawa lakini ndaira to kuona shortage yeu hospitali yetu especially na neo referral the only referral neto kuigwa bado tole odi committee tote okena yeti neto allocate mbesha 100 million ya kuandika yao the workers Bokuriari Nkuruki ni ati chibitari ya Meru level 5 kinyambondi erethirite emironga maira nende ni athiriria kaita kayo noti engethirite igikawa mbondi ya Meru level 5 ni a expire mweri wa 8 mwankeru ari kuma mweri wa 8 Meru level 5 itina mbondi ira karanthi kabwithia sheria cha chibitari cha level 5 ikakulukia budget ikabwithia policies mwankeru ari mbondi ite ao na ndene ya mbondi level 5 kutibatu kwethira kuna vacuum kutina mbondi. Martin Kome Makasi urani MC wa Nkwene na nendi mukarigitie wa mantu yege budget ndeni ya mbunge ya Meru akiwa akaritaniria utigira kigina kira kithirite kikiathurairwa rwangiroro gima neko kwithira kitano kenda kwagirithia utungata Meru public service bond itwamire nije twerese lakini ndenja ndirwa the chief officer oral concerned no abati kurengera request yo ki public service board na atinenganirite so ngwanda kumanyithia Meru je mantu twingene ajo no monga mandaktari nurses na clinical officer bandi kono ntumbeji jiekirona chief officer kaire ro tero health ogeja kutamba kinyana shilingi emwe ambechi u uwa moja kwa moja mbonga kwa EACC kwa anti corruption wele Meru nikibaba angirwa ambeche chia utanguge mu hospitali utumyo kubame nore kutina mugomo nende ukaithira ukiwa mantu yabui nontu kithira rwangiro utithira nende rutungatairwa oinanu mugomo no yukethira yukiya kandika ni gavana itwetire mugomo yo 39 days aita kotini arongwa mantu yombite kwethia kiurua na koti yomba kwethia tuchokia ni turayanire another strike notice ireka machua tariki 2 December
ina conditions ira koti yombe ithetwa na tumwire aina ntuku inka iche kwetha solve mantu ira kethe ati kwenda ritiba ngugi beta bomba kwetha baita mugomo jo bagutangasa jo atariki igire ona ni nkauga tuju support ondo watu katulebe tuli allocate mbesha bakarega ikala kueja na ibati ikala gweta kile department then to batiko support lakini natu nitukwenda thirikari yetu igwe kiriro kienda itale betu nitukoromba replacement nonto nibwe again bwe na that responsibility kikatiba bo advertise ngugi you soonest possible na kira kirone ndi ni ukurura metho na wetera ki kona nombe kya kwithira kirutana iria kenda kwagirithia na kwerekania Rwangiro Gima county ya Meru. Phineas Imana, garu ya siasa kirendeto Cheweru. Bwa Phineas katwonekanya gakunoka nchokerete na nteto ingi. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Natenkaro theno ikunge bai thina jeji cia rume mucumanage na mirimo ja stress, diabetes na kinya pressure. Indi ukama kakairi turiongire Ntara Place BF Suma Meru Wellness Clinic third floor utegerwe tariria no eventaira. Kubook appointment ringa thimu namba 0794 151 375 na waturiongera ugashokera ngugi BF Suma Meru Wellness Clinic. Confidentiality guaranteed. Nunua hisa zako 100 tu. Ekeza pesa zako. Pepea na kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao. Paka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu Kapito Sako. Weka Kapito Sako wanakupa proboxi. Weka hatutaendelea hivi wewe. Toka na Kuku Sako proboxi na zawadi kibao. Paka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu Kapito Sako. Weka 100 tu. Ekeza hisa zako. Weka Kapito Sako wanakupa proboxi. Weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Kapito Sako unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Kapito Sako. Unapepea, pepea. Nikagita kagusave kana gwika muthitho aja Victory Furniture. Rugura no kenere discount kiri home furniture chionde, tandening set, sofa, biririe ngiri 65, 6-seater recliner na ngiri 140 na gitanda ga king bed kwambiriria ngiri 65. Turiongera wigwatiri ntobia nyomba yaku bia quality eguru. Uri na mwanka tariki 31 December mwaka juju. Aja Meru turingiri Nude City Mall opposite Taskies Stand. Enko mukaribia
thĩinĩ wa nduka ĩno yetu ya Victory Furnitures thĩinĩ wa Greenwood Mall. Ni untu bwante tonkuruki tuliongere ndukene cietu kana tulingire 0748 578516. Victory Furniture, where your quality meet unbeatable prices. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nĩ yete kaunti ithatu ya kurure mutaratara ya ũgima wa mwĩrĩ kenda kũherithia ũtungata ndene ya